radio BBC gahuza miryango. Ivuga i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Uni saha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi, muri kumwe na Florentine Kwizera. Ndaramukije mwese kandi ndabahaye ikaze mu kiganiro ca BBC gahuza miryango. Turi ku munsi wa mbere itariki 12 z'ukwezi kwa 12 nyene muri 2022. Ikiganiro kigizwe na zimwe mu ngingo zikurikira. Musadadis Kamara yigeze kuyobora Guinea hagati ya 2008 na 2010 arahakana uruhara mu bwicanyi bwahitanye abantu muri 2009 buregwa abo mu nzego z'umutekano. Mu Rwanda abari mu ikambi ya Kigeme b'impunzi z'abanyekongo batunganira imyerekano yo kwiyamiriza ubwicanyi bavuga yuko bukorerwa abo mu bwoko bwabo iwabo muri Kongo aho baturuka. Barashaka iki? Icyo nicyo twiteze mu by'ukuri, twiteze ko communauté internationale ishyira pressure kuri Kongo cyangwa se kuri leta ya Kinshasa ikagira ibyikora, ikagira ibyihindura, kandi na MONUSCO iri hariya nayo ikagira ikintu ukora kuko abantu baricwa ariko ntabwo ijya gutabara. Mu Rwanda kandi Beatrice Munyenyezi akurikiranwa ku vyaha vya genocide yongeye kwanka umucamanza mu baburanisha urubanza rwiwe. Muraza kuvyumva mu kanya. Tubafitiye n'amakuru y'inkino muri iki kiganiro gihagarikiwe na Prudence Ngiyumva. Idoni do kuri ivyo vyose ni mukanya. Mubanze mutega amatwi amakuru yo hirya no hino kw'isi avugwa hano kuri BBC, mushikirizwa na Jacques Nitegeka. Irani yafatiye ibihano abanyapolitiki bo hejuru mu Bwongereza no mu Budage mu kwihimura ku bihano yafatiwe n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Iki cyemezo kinibasira abayobozi b'inzego z'iperereza n'igisirikare mu Bwongereza, kikaba kije nyuma yaho Ubudage bwamaganye bwivuye inyuma gushyira mu bikorwa mu ruhame igihano cyo gupfa cya kabiri mu cyumweru kimwe ku muntu witabiriye imyigaragambyo irwanya leta. Ubudage buvuga ko ibihano bishya by'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bizibasira umutwe w'ingabo zirinda ubutegetsi muri Iran ndetse n'abahatira bari mu myigaragambyo kwemera amakosa hakoreshejwe video. Majid Reza Lahnavard wahamijwe icyaha cyo gutera icyuma no kwica abantu babiri bo mu nzego zishinzwe umutekano yiciwe mu mujyi wa Mashhad hanyonzwe kuwa mbere. Uwo musirikare wigeze kuyobora Guinea Musadadis Kamara yavuze ko nta ruhare yagize mu rupfu rw'abantu bishwe n'inzego zishinzwe umutekano muri 2009. We n'abandi 10 bahoze ari abategetsi ba gisirikare na leta barimo kuburanishwa ku bijyanye n'iyicwa ry'abantu barenga 150 no gusambanya ku ngufu abagore barenga 100. Ibi byabereye mu kibuga cy'imikino aho abatavuga rumwe n'ubutegetsi barimo bagerageza gukoresha igiterane. Bwana Kamara ashinjwa kuba yari afite ijambo rya nyuma kubakoze ayo mabi. Urubanza ruregwamo abashinjwa ubwo bwicanyi rukaba rwatangiye mu kwezi kwa 9 kandi kuzana imbere y'urukiko Dadis Kamara akaba ari ikintu gikomeye cyane kubarokotse n'imiryango yabo yabakorewe ayo mabi. Ubushinwa bwatangaje ko bugiye guhagarika agaporogaramu ko muri telefone ngendanwa leta yakoreshaga mu kumenya aho abantu bajya muri gahunda yo kurwanya icyorezo cya COVID-19. Ibi ni bishya mu mahinduka ya politiki ya leta y'iki gihugu ku bijyanye n'iyi ndwara. Bikaba byerekana ko Ubushinwa buri mu kureka gahunda yabwo yo kutagira ubwandu na buke bwa COVID-19 buboneka mu gihugu. Ni inkuru ya Michael Bristow mugezweho na Yvette Kabatese. Iyo programe yakoreshwaga muri telefone y'umuntu kugira ngo bagenzure niba yagiye mu gace karimwe abanduye mu gihe cy'iminsi 7 ishize. Hashize imyaka 3 ikoreshwa, ariko uyu munsi urarangira nayihagaze. Abakoresha imbuga nkoranyambaga bishimiye ihagarikwa ry'iyo programe. Nubwo bimeze bityo, abakozi b'ubuzima mu Bushinwa biteze ko umubare w'abandura uzazamuka mu mezi ari imbere. Imibare ya leta igaragaza ko uyu munsi abanduye ari bake, ariko ibi bishobora kuba byatewe gusa nuko Ubushinwa butagifite gahunda yo gupima abantu benshi icyarimwe.
umwe mu bayobozi bo hejuru mu nteko nshinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'uburayi yavuze ko ikibazo cya ruswa kivugwa mu Katari ari gitonyanga mu nyanja. Manon Aubry, umwe mu bayoboye itsinda ry'amashyaka agendera ku matwara y'ibumoso muri politiki muri iyo nteko, yavugiye ku rubuga rwa Twitter ko yabonye bagenzi be b'abadepite bajya mu ngendo muri Katari maze bakavayo ibitekerezo byabo byahindutse. Katari hakana ko yahaye ruswa abadepite bo mu nteko nshinga amategeko y'uburayi. Madame Aubry avuga ko gukabya mu kureshya abanyapolitiki ngo bafate ibyemezo mu nyungu z'umuntu uyu n'uyu mu buryo bwemewe n'amategeko bikorwa n'amareta byagombye guhagarikwa, maze asaba ko hakorwa iperereza ku mategeko agenga inzego z'umuryango w'ubumwe bw'uburayi. Umwe mu badepite bo mu nteko nshinga amategeko y'uburayi uhagarariye Ugereki Eva Kayiri ubu ari muri kasho mu gihe bivugwa ko yafatanywe imifuka y'amafaranga yahawe na leta ya Qatar. Umurambo cyangwa se ikiziga cy'umunyeshuri umunyazambiya wiciwe mu ntambara yo muri Ukraine cyatahukanywe muri Zambia nk'uko byatangajwe n'umuvugizi w'umuryango we Remkani Nyirenda wari ufite imyaka 23 yapfuye mu kwezi kwa 9 arwanira Urusiya, ariko leta ya Zambia yamenyeshejwe iby'urupfu rwe mu kwezi gushize. Mbere yaho yarafungiye ibyaha bifitanye isano n'ibiyobyabwenge muri gereza yo mu Rusiya. Umuryango we wabwiye BBC ko ushaka kumenya ukuntu yoherejwe imbere ku rugamba muri Ukraine. Ni nkuru ya Pumza Firani mugezweho na Twimeni ku Magenge. Ikiziga ca Remkani Nyirenda cashitse ku murwa mukuru wa Zambia kuwa Mungu gica gishikirizwa abahinga kugira bagisuzume. Mwitangazo umuvugizi w'umuryango muganga Yan Banda yavuze ko hamaze gukorwa iryo suzumwa ry'icamwishe, ikiziga kizoca gishikirizwa umuryango kugira ugishingure. Mu bihumbi 2020 uwo munyeshuri w'imyaka 23 yari yagiye kwiga ibijanye na nucleaire yafashwe yagirizwa ivyaha bijanye n'ibiyayoramutwe canke ibiyovyabwenge, acacirirwa gufungwa imyaka 9. Ari mu munyororo yaciye yinjizwa mu ngabo za kompanyi y'abacangero yo mu Burusiya yitwa Wagner, ivyaje kumenyekana kubera urupfu rwiwe. Bimaze kumenyekana ko iyo kompanyi ija kuronderera abagwanyi mu mabohero ikabemerera kwidegemvya inyuma y'amezi make bariko baragwana muri Ukraine. Mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Nigeria hagabwe igitero ku biro by'akanama gashinzwe amatora maze hapfa abagabo 3 bitwaje imbunda n'umupolisi umwe. Igipolisi cyo muri leta Imo kiravuga ko habagabye icyo gitero baje mu ijoro hagati mu modoka nyinshi bakarasa batarobanuye kandi bakanatera ibisasu biturika hakoreshejwe lisansi. Iki ni igitero cya kabiri kigabwe muri leta ya Imo mu gihe kirenze icyumweru mbere y'amatora y'umukuru w'igihugu n'amatora rusange hateganijwe muri Nigeria mu kwezi kwa 2 ku mwaka utaha. Igipolisi kiravuga ko 2 mu bagabye icyo gitero batawe muri yombi. Abanyamakuru bari muri Nigeria baravuga ko ukwiyongera k'umutekano muke cyane cyane mu majyepfo y'uburasirazuba bw'igihugu gushobora kubangamira aya matora. Frantine urakoze Jacques Nitegeka kuri ayo makuru ya BBC. Nongeye kubaha ikaze. Uwahoze ari umutegetsi wa gisirikare muri Guinea Musa Dadis Camara yahakanye uruhara rwiwe mu bwicanyi bw'ikivunga bwakozwe n'inzego z'umutekano muri 2009, ariko akurikiranwa mu rubanza kimwe n'abandi barabategetsi muri leta na gisirikare bagera kuri 10 kubera ubwicanyi bwahitanye abantu barenga 150, abagore barenga 100 bagafatwa ku nguvu. Inkuru ya Will Ross mwishikizwa na Victoria Wonkunda. Kuba Musa Dadis Camara wari umuyobozi wa gisirikare wa Guinea yagejejwe mu rukiko ni ikintu gikomeye ku barokotse ibyo bikorwa by'ubugome hamwe n'abavandimwe babo bishwe. Bari bategereje ubutabera kuva ku itariki 28 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka wa 2009. Uwo munsi nibwo abasirikare bafungiye muri stade ibihumbi by'abantu bari bashyigikiye batavuga rumwe na leta bari bitabiriye imyigaragambyo. Habanje urusaku rw'imbunda maze hakurikiraho abagabo bari bambaye imyenda ya gisirikare n'ingofero z'umutuku zambaragwa n'umutwe wa gisirikare wari ushinzwe umutekano w'umukuru w'igihugu birara mu bagore b'ingano zose. Kuba muri Guinea hari umuco wo kunena abakorewe ibikorwa bijyana no gufata ku ngufu, birashoboka ko umubare w'abafashwe ku ngufu ushobora kuba uri hejuru y'109.
Inkuru ya Wiros inama nshingamateka y'ubumwe bwa Biraya iravugwamwo ruswa, ikibazo bavuga yuko ari ibara gifitanye isano n'amahiganwa y'igikombe c'isi mu mupira w'amaguru ariko abera muri Qatar. Aha n'inyuma yihagarikwa n'isakwa mu mazu mu gihugu co mu Birigi, bikaba bibaye kandi mu gihe inkino zindiye mu ndu yazo ya nyuma. Ubutegetsi bwa Doha burahakana uruhara mu byo bwagirizwa yuko butigendeje neza muri ico kibazo. Inkuru ya Jessica Parker mwishikizwa na Jacques Nitegeka. Kwa gatanu ibiro by'umushinjacyaha mukuru mu Birigi byatangaje ko igipolisi cyagabye ibitero birenga 70 muri gahunda y'iperereza rikomeye ku byaha bya ruswa no kwinjiza mu yandi amafaranga yabonywe mu buryo butemewe n'amategeko. Hafashwe amafaranga 600,000 by'amayero mu noti, mu gihe abakora iperereza batangazaga ko bari bamaze amezi bakeka ko leta y'iki gihugu cyo mu kigobe cy'Abarabu yarimo kugerageza kugira ijambo ku byemezo bya politiki n'ubukungu bifatwa n'inteko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Umukuru w'akanama k'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi Ursula von der Leyen yavuze ko ibi birego biteye impungenge cyane. Yongeyeho ko kugirira icyizere inzego z'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bisaba ko zigira ubunyangamugayo butajegajega. Ibiregwa perezida wungirije w'inteko y'Uburayi biteye inkeke, birakomeye cyane. Ni ikibazo cy'icyizere abantu bafitiye inzego zacu, kandi icyo cyizere kigomba kuba kiri hejuru cyane, ndetse harimo ubwigenge n'ubunyangamugayo, kandi mufite ukuri. Nasabye ko hajyaho urwego rwigenga rushinzwe imyitwarire ruzagenzura inzego zacu zose z'umuryango w'Uburayi. Qatar ntiyavuzwe mu izina, ariko mu itangazo Minisiteri yayo y'ububanyi n'amahanga yavuze ko yamaganye abagerageza kuvuga ko ifite aho ihuriye n'ibirego by'imyitwarire mibi. Umudepite uhagarariye Ubugereki mu nteko nshingamategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi Eva Kaili biravuga ko ari umwe mu bantu 4 bashinjwe n'Ububirigi. BBC itegereje kumva icyo ibiro bye bibivugaho. Tuje mu karere mu Rwanda, inyuma y'iyo nkuru ya Jessica Parker. Mu Rwanda rero Beatrice Munyenyezi aregwa ivyaha vya jenoside, yongeye kwanka umucamanza akuriye umugwi w'abacamanza bagize intahe iburanisha urubanza rwiwe muri sentare nkuru ya Huye. Ni nyuma yaho uwo mucamanza afatiye icemezo c'uko amasura asura abaregwa atanga ibimenyetso vyayo mu mwiherero. Ni mu gihe kandi uruhande guregwa ruvuga yuko uwasavye gusura mu mwiherero ari icabona kimwe gusa atari bose. Munyenyezi akavuga yuko atabutungane amutezeko. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu Yves Bucana yari muri sentare. Urukiko rwisumbuye rwa Huye ruburanisha urubanza rwari rwimukiye mu rukiko rukuru urugereko rwihariye ruri Nyanza ku mpamvu z'uko ari rwo rufite ibikoresho n'uburyo bwo kumva abatangabuhamya mu muhezo kandi barindiwe umutekano ku buryo ntaho bahurira n'ababuranyi. Umucamanza ukuriye inteko agitangiza iburanisha yavuze ko hari abatangabuhamya bagomba kurindirwa umutekano. Uruhande rw'uregwa rwahise rubyanga ruvuga ko rutunguwe ngo kuko uwari wasabye gutanga ubuhamya bwe mu muhezo ari umutangabuhamya umwe. Abanyamategeko bunganira Beatrice Munyenyezi bibazaga uburyo abo batangabuhamya imyirondoro yabo yarangije kugaragazwa mu rukiko, rwarangiza rugatangaza ko batangira ubuhamya bwabo mu muhezo. Basabye urukiko ko ubuhamya bwatangirwa mu ruhame bakazashobora no kubahata ibibazo mu bwisanzure. Ubushinjacyaha bwo bwavuze ko gusaba umuhezo ntacyo bitwaye kandi byemewe mu mategeko, busaba urukiko kubyemeza. Izo mpaka zatumye urukiko rujya kwiherera mu kugaruka rutegeka ko abatangabuhamya barindirwa umutekano bagatanga ubuhamya bwabo mu muhezo. Nyuma y'icyo cyemezo Beatrice Munyenyezi yatse ijambo abwira umucamanza ukuriye inteko Patricia Mukayiza ko amwihannye, amubwira ko afata ibyemezo bibogamye kandi ko nta butabera mutezeho. Byari ku nshuro ya kabiri Munyenyezi yihana uyu mucamanza ukuriye inteko iburanisha amushinja kubogama.
mu iburanisha riheruka yari yamwihannye ariko birangira urukiko rwemeje ko ari we ugomba gukomeza kuburanisha urwo rubanza. Iburanisha ryabaye risubitswe nk'uko byatangajwe n'ukuriye inteko, rikazasubukurwa ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa kabiri umwaka utaha. Munyenyezi w'imyaka 52 yirukanywe na Amerika umwaka ushize arangije igihano cy'igifungo cy'imyaka 10 ku makuru atariyo yatanze ku nzego z'abinjira n'abasohoka muri icyo gihugu. Aregwa ibyaha bya jenoside no gufata abagore ku ngufu mu mujyi wa Huye. Yves Bucyana, BBC Gahuzamiryango i Nyanza. Gahuzamiryango ibashikanye ku isaha imwe buri minota 16 mu karere k'ibiyaga binini, ni isaha 10 n'iminota 44 muri studio za BBC hano i Londres. BBC Gahuzamiryango Igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Dusubire mu Rwanda mu nkambi y'impunzi z'abanyekongo ya Kigeme mu karere ka Nyamagabe aho mu Rwanda, aho impunzi zakoze imyiyerekano bo bavuga yuko ari urugendo rw'amahoro ruri mu ntumbero yo gusaba leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'amahanga kubafasha gusubira mu gihugu cabo no guhagarika ubwicanyi bavuga yuko bwizizira abatutsi basigaye mu gihugu iwabo muri Kongo. John Sengiyera ni umwe mu bayobozi b'izo mpunzi zo mu ikambi ya Kigeme, akaba rero twavuganye mu kanya gaheze atangura kunsobanurira icabazinduye. N'agahinda dutewe n'urupfu rubi rukwicwa bene wacu, akababaro dufite niko turi kugaragaza, ntabwo turabubwiza ba M23. Usibye ko umuntu ufite imitekerereze mibi ntacyo wakora, kandi isi tuyireba uko twe tumeze. Baze gukurikirana uburyo byakozwe, baze gukurikirana amafoto, bakurikirana inyandiko, mu by'ukuri ntabwo ari igikorwa cya politike mu bigaragara rwose, kandi bifitiwe n'ibihamya bifatika. None ico mwiteze ni iki? Icyo twiteze mu by'ukuri ni igisubizo turi bukure muri iyo communauté internationale, be guceceka, be kutureberera ngo be nka 94 hano mu Rwanda abantu bakomeze bicara bareba. Itangazamakuru rirahari, social media zirahari, ibimenyetso bibageraho, ariko ntacyo bari gukora. Icyo nicyo twe twiteze, mu by'ukuri twiteze ko communauté internationale ishyira pressure kuri Kongo cyangwa se kuri leta ya Kinshasa, ikagira ibyikora, ikagira ibyihindura, kandi na MONUSCO iri hariya nayo ikagira ikintu ukora, kuko abantu baricwa ariko ntabwo kijya gutabara. Murabona mwebwe muri mpunzi muri mu Rwanda, igihugu kitari gwanyu, mwabwira iki nk'abantu biyumvira bati iki ni igikorwa ca politike c'abo bantu bashaka gushigikira intambara ziriko zibera hakurya iwabo muri Kongo zasotowe n'umugwi M23, uvugwa yuko ushigikiwe n'u Rwanda, igihugu kibahaye indaro? Mu by'ukuri ntabwo umuntu wamubuza gukontemplatinga igikorwa yabonye mu buryo ashaka, ariko ubutumwa nabaha nuko kwiyoroshye cyane. Iyo tuza kubikenera gutyo twari gusaba uburenganzira buri officiel. Mwaburirwe niki kubusaba ku mugaragaro? Ntekereza ko natagira plan yo kurira, ntabwo twari kujya muri izo procedure zose, bitewe nuko twari dufite aganiko twari dukeneye kwerekana. Ariko Sengera, reka twumvikane, mwariteguye? Ntabwo twigeze tubitegura mbere ku buryo twari ahubwo twese twahuye turavuga ati bitewe n'ubwicanyi buri gukorwa bene wacu, mureke tugerageze dukora urugendo rw'amahoro, tubwirana inzu ku nzu. Birantangaje kuko ku rubuga rw'itangazamakuru hari aho nabonye igicapo kigaragaza icapa mwakoresheje muri uru rugendo, ko ari icapa canditse giteguye neza. Umuntu yo kwibaza gute ko mwabyutse gusa mukiyumvira kurira hama kikaca bakiri ngaho? Guprinting icyo gipankarte, iyo pankarte cyangwa na bandelore ntabwo ari ibintu byatwaye iminota 30, kandi niba twabiganiye nimugoroba tukabikora saa 4 z'amanywa, uwo mwanya wose ari wo gutegura izo nyandiko turi bugaragaza. Ni ibintu bishoboka cyane. Yego. Mufise icapiro mu kambi ya Kigeme? Oya, ntabwo dufite icapiro mu nkambi, kandi byemewe ko ni nkuko najya guprintinga document ariyo yose turabyemerewe. Najya gukoresha umupira nshaka, najya kwandikisha najya gukoresha ama invitation, ni ibintu bisanzwe. Reka tugaruke kuri ca kibazo rero, nk'abantu biyumvira bati iki ni igikorwa ca politike cyo gushigikira M23, mwo babwira iki? Mu by'ukuri ntabwo ari igikorwa cya politike kubyo turi kuvuga. John Sengiyera, umwe mu bakuriye impunzi zo mu ikambi ya Kigeme twavugana. Unaho tubahonje ku runana. Mu kiganiro unana cyo kuri wa kabiri twabateguriye, ndakwinyize ngirira impuhwe, nakoze igire ndemeza umuhungu we musa nk'intobo, umpe cyangwa nkiri uriya mugabo n'ukuri.
ariko uzi kumenya undeba ukabona ngewe nta bwenge ngira na de. Gute se Stefa? Ufata icyemezo cyo kugurisha uriya murima ntiwangishije inama. Aho wahuriye n'uriya mugabo mwawuguze sinari impari. Wenza no mu bibazo byawe rero genda ubikemure nyine wenyine. Ariko kuguru kumbwiye kuko Stefa. Ni 12:45 kuri BBC. Buri mwaka abana bagera ku bihumbi 200 bavukana imigaru canke ibirenge vyubitse, aho usanga mu bworo bw'ikirenge hajya umuntu ahonyoza hasi igihe atambuka ho haraba hejuru. Mu minsi heze rero umujyi wa Cape Town wo muri Afrika y'Epfo wari wakiriye inama ya mbere yabereye ku mugabane wa Afrika yerekana ingena iyi migaru ishobora kuvugwa. Muri Senegal aho ibice 20% by'abavukana imigaru ari bo nyene bashobora guhabwa ubufasha, abahinga barashoboye gukoresha ubuhinga bwo kugorora amaguru y'abo bana agahindukira agasubira mu kibanza atambugita barinze kubashirako. Ubwo buryo rero bwo kugorora buriko burakoreshwa ku bana b'imiyabaga bataronse amahirwe yo kugororwa bakivuka. Ni inkuru ya Naomi Grimley mushikizwa na Prudent Sengiyumva. Ku ivuriro rigorora imitsi, urukero rukoresha amashanyarazi ruri gukata iforoma y'ibumba umwangavu Fatu aheruka gushyirwa ku kaguru. Mu myaka 13 ishize yavukanye indwara ituma ikirenge cye kihinira imbere, indwara yitwa club foot mu cyongereza. Kuva yavuka yize kugendera ku kirenge cyahengamiye imbere. Compliqué pour moi. Byarankomereye cyane. Iyo nabonaga abandi bana biruka nje bidakunda sinatekerezaga ko nabishobora. J'avais pas eu pensé. Nyuma yuko abakozi bo kwa muganga bakuyeho iyi foroma, umukungugu uragwa ku kaguru ke. Fatu ari kuvurishwa uburyo buzwi nka ponseti mu kugorora ikirenge cye no kuvura uburwayi bwa club foot. N'uburyo ahanini bukorwa bidasabye kubagwa. Buri cyumweru ashyirwaho iforoma nshya ituma buhoro buhoro ikirenge cye kigenda kigororoka. Umuforomokazi mukuru kuri iri vuriro ni Kanor Manga riri mu nkengero z'umurwa mukuru Dakar, anejejwe cyane n'ukuntu umurwayi ari koroherwa. Nakanyamuneza kuri twebwe by'ukuri. Tumaze kumukura ku isima tugasanga ariko aragororoka. Turanezerewe by'ukuri. Abaganga bo muri Senegal bari mu bari kwisonga muri ubu buvuzi bwa ponseti mu kuvura abana bakuru, kubera ko ubundi ubu buryo bwari bwaragenewe kuvura impinja. Igihe twari turi kuri iri vuriro, undi mubyeyi yazanye umwana we w'umuhungu amuhetse. Ni ingimbi kandi afite uburwayi bukomeye cyane, burakomeye ku buryo buri no ku birenge byombi. Nyina yatweretse amashusho y'ukuntu ibirenge byari bimeze mbere yo kuvurwa. Birihinnye ku buryo iyo urebye wagira ngo yambaye inkweto zicuritse. Umwana we ni Serigne, afite imyaka 14 y'amavuko kandi ntagaragaraho amanyama. Yashyizweho iforoma y'ibumba inshuro 20 kuri buri kaguru, imwe buri cyumweru. Aravuga ko ashaka kuba umukinnyi wa ruhago, ariko ni umwana. Nyina azi ukuri kubukana nyabwo bw'iyi ndwara. Bamwe bavuga ko atazagenda, ko adashobora gukira. Iyo namutumaga ahantu yangaga kugenda kubera ikimwaro cy'uko ameze. Ku ishuri abana baramucokoza kubera ibirenge bye. Rimwe yanze kujya ku ishuri iminsi 3 yose. Byanteye agahinda kenshi. Mu mujyi rwagati ahitwa Teis, amamoto aracicikana atanga ubutumwa kuri iyi ndwara ya club foot. Abamotari barafasha umuryango w'ubutabazi udakorera inyungu Miracle Fit, cyangwa ibirenge by'igitangaza ugenekereje mu Kinyarwanda, mu gukwirakwiza udupapuro twanditseho amakuru y'iyi ndwara. Aisha Mbalo afite intego yo kuganira n'ababyeyi ndetse n'abana babo. Aisha ubwe yigeze kugira ubu burwayi kugeza ageze mu bwangavu. Niyo mpamvu ashaka ko ababyeyi bazana abana babo kuvurwa bakiri impinja. Hano muri Senegal 20% by'abana bavukana ubumuga bw'ibirenge by'indoshyo nibo bonyine bavurwa. Kuba rero ubu turi hano ku isoko rikuru rya Teis, ni amahirwe yo kugira ngo dukore ubukangurambaga, by'umwihariko abagore batunze imiryango yabo kandi baza abo bana. Ariko nibura turi hano kandi turabuvugaho.
ndetse bazasohora abo bana babo aho babahishe babazane ku bitaro kuvurwa. Tugarutse kuri Serinye na Fatu, nyuma y'icyumweru kimwe bagarutse ku ivuriro guhindurirwa iforoma. Bombi bishimiye ukuntu ibirenge byabo byari bihetamye bitangiye kugororoka bireba imbere. Serinye yabajijwe icyo azakora nakira burundu. Nzajya gukina, nicyo gisubizo atanga. Murakoze Naomi Grimley kuri iyi nkuru y'imigaru canke ibirenge vy'indoco nk'uko bavyita mu Kinyarwanda. Reka ubu naho tuje mu nkino na Yves Bucano. Amakuru y'imikino nyahere mu gikombe cy'isi nyuma y'iminsi 2 y'ikiruhuko. Ejo hazakina umukino wa mbere wa kimwe cya kabiri, ni hagati ya Croatia na Argentine. Kuwa gatanu Croatia yasezereye Brazil iyitsinze kuri za penalty nyuma yo kunganya 1-1 mu minota 120 umukino wamaze. Argentine yo yasezereye Ubuholandi nayo kuri za penalty nyuma yo kunganya ibitego 2 mu minota 120. Ni mu gihe ikipe ya Maroc yo yanditse amateka ikuramo Portugal ku gitego 1-0 kuwa gatandatu. Umutoza wa Maroc Walid Regragui avuga ko ikipe ye yumva ishyigikiwe n'abaturage bose bo muri Afurika n'Abarabu kandi ko bafite intego yo gukora amateka y'igikombe cy'isi. Intare za Atlas niryo zina ry'iyi kipe ya Maroc zabaye igihugu cya mbere cya Afurika cyageze muri kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'isi. Umutoza Walid Regragui mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru nyuma y'uwo mukino ati igihe kimwe muri Afurika tugomba kwerekana ko hari icyo dusonzeye, kuki tutatwara igikombe cy'isi kabone niyo byaba bigoye. Nyuma y'uwo mukino uku niko bamwe mu bafana barebaga uwo mukino mu mujyi wa Kigali babyakiriye. N'umufana wa Maroc n'ubwa mbere amateka arabaye, abanyafurika bageze mu kimwe cya kabiri. Ndishimye cyane, ndishimye bya hatari. Ye n'umufana Portugal turatsinzwe, nta kundi ni football nyine no kubyakira nta bundi buryo. Maroc yaturushije ku ruhande rumwe nka Afrika, wenda ni pride kuri Afrika, ariko Portugal yabuze amahirwe menshi kandi ariyo mpamvu football nyine ba football na amahirwe baridunda niko bajya bavuga. Angiye icyo navuga, ngiye ndashaka ko umunyafurika azamuka, nicyo cya mbere ngiye nshyigikiye cya mbere. Kuba ngewe Maroc izamutse rwose biranshimishije cyane. Muri kimwe cya kabiri Maroc ikazahura n'Ubufaransa ku munsi wo kuwa gatatu. Hagati aho umutoza w'Ubwongereza Gareth Southgate avuga ko atavuga rumwe n'ejo hazaza he, ngo kuko yasanze igice kinini cy'amezi 18 ashize ku masezerano ye yo gutoza iyi kipe kitaramworoheye. Nyuma y'umukino yavuze ko azasuzuma kandi akabitekerezaho mbere yo gufata icyemezo cyo gukomeza gutoza Ubwongereza. Southgate washyizweho mu mwaka wa 2016 yayoboye Ubwongereza muri kimwe cya kabiri kirangiza mu gikombe cy'isi umwaka wa 2018 cyabereye mu Burusiya, ndetse ageza Ubwongereza ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'Uburayi 2021. Yatsinze imikino 6 yo gukuranwamo mu marushanwa akomeye nk'umutoza w'Ubwongereza, umubare ungana n'imikino Ubwongereza bwatsinze mu myaka 48 mbere y'uko atangira gutoza iyi kipe. Mu Rwanda ikipe ya Rayon Sport ejo yatsinzwe na Etincelle 3-2 umukino wa shampiyona y'igihugu yakomeje mu mpera z'icyumweru. AS Kigali itsinda Espoir 4-0, Mukura yatsinzwe na Bugesera 1-0, Gasogi United itsinda Musanze 1-0. Rayon Sport ariko iracyaziyoboye n'amanota 28 ikurikiwe na AS Kigali ifite amanota 27. Ngaruke mu yavugwa mu gikombe cy'isi, kapiteni wa Portugal Cristiano Ronaldo yagaragaje guhangayikishwa n'akazoza ke mu ikipe y'igihugu ubwo yaganiraga n'abanyamakuru nyuma yaho Portugal itsindiwe na Maroc igasezererwa mu gikombe cy'isi. Ronaldo yakinnye asimbuye bwa mbere mu mukino wabahuje n'Ubusuwisi muri kimwe cy'umunani, ndetse no mu mukino Maroc yabakuyemo muri kimwe cya kane nabwo yinjiyemo asimbuye. Ni ibintu atakiriye na gato. Yanditse ku mbuga nkoranyambaga ati gutwara igikombe cy'isi kuri Portugal ni inzozi nini kandi zikomeye mu buzima bwanjye. Ikibabaje nuko kuwa gatandatu izo nzozi nari mfite zarangiye. Hari amakuru yavugaga ko Ronaldo yavuze ko azava mu irushanwa nyuma yo kubwirwa ko atazatangira muri 11 bagombaga gukina n'Ubusuwisi, ariko ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Portugal n'umutoza Fernando Santos barabihakana. Amakuru y'imikino nahanyasoreje Gendi Yves Bucano.
arakoze Ive Bucana. Dusa n'abariko barasozera ikiganiro cacu cuno munsi, tubabwire abatatanguranye natwe kuva mu ntango yuko mu Rwanda abari mu ikambi ya Kigeme b'impunzi z'abanyekongo batunganije imyerekano bo bise urugendo rw'amahoro yo kwiyamiriza ubwicanyi bavuga yuko bukorerwa abo mu bwoko bwabo bw'abatutsi iwabo muri Kongo. Uretse rero ngaho mu Rwanda hari n'amashusho yagaragaye ku mbuga nkoranyambaga yagaragaje abanyagihugu bari mu karere ka Bunagana kagenzurwa n'umutwe wa M23 muri Kongo nabo nyene bakoze imyirekano nkabe niyo biyamiriza ubwicanyi bavuga yuko bukorwa na leta ya Kongo. Iki kiganiro ni Florentine Kwizerana kibashikirije cari gihagarikiwe na Prudence Ngiyumva. Mwakoze guhitamo BBC Gahuza Miryango.